Федия гуфт маро дигар дар чатрулетка накобед. Мана дигар дар чатрулетка накобед, корбаз. оё Федия ба Тоҷикистон омад? Дар бораи ба Тоҷикистон омадани ӯ ҳаминро мегӯем ки албатта ин гап дуруст аст. Ассалому алайкум хеш табор ҷун. Созаки назаки шумо дау хиннико дамнаю барфу дар Асия дамне сарзарду. Ман худоро шукр ҳозин ай пеша чам бармам. دوستان عزیز مقرر داریم در داروخانه شفافرما. در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از اختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیره و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه خلاد عجیم. حدیث پیامبر است که بعد از مرگ همه درد دواهای سیادونه دو نمود توزیع میشود. یک نمود دیگه گرم کرده روغنش میگیرن، یک نمود دیگه خنک میخواد روغنش میگیره. از همه خوب و بهترینش این همین خنک شد. یعنی که خلادنی عجیم فیلتر نو کرده تازه شما میتونید دسترس کنید. مایده‌هاش هم هست اگر روغن سیادونه را و همچنین صمیموان هست و دیگر غیر ها هست ان شاء الله با باوری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید و همچنین میتونید به یه بشکه هست حجم میکنن بعضو همه وقت زنگ زنید ان شاء الله که خدمت دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Audio Jungle. дӯстон, Федияро ҳамаи шумо медонед ва албатта видеоҳои ӯро тамошо кардед. дар бораи ба Тоҷикистон омадани ӯ ҳаминро мегӯем ки албатта ин гап дуруст аст. Федия ба Тоҷикистон омад, дар ин бора худи Федия низ видео кардааст. ин видеоро якҷоя мебинем. Ина хеш табори мана дар чишмои шумо бикша охи ғамхирои ман. Занг задам, пурсидам, ту гиҷо шуди, самолёту ту дамне авро рис кард, салат кафи дававо чико кади дига алоқа набирмай барои ҳами хестаминаи қафои интернет шидам. Бирмам давоқа. дар ин видеоҳо як чизи ҷолиби дигар низ ҳаст. агар шумо аҳамият дода бошед, ӯ мегӯяд ки охирон парвози ман, яъне ӯ дигар ба Федератсияи Русия намеравад. ин саволе ҳаст ки ҳангоми ба барнома даъват намудан якҷоя мефаҳмем. дуруст аст ки Федия дигар дар ютуб канали худ чатрулетка намекунад. агар шумо пурсед ки мо аз куҷо медонем ин гапро низ Федия дар як навори видеоияш гуфт. дар видеои дигари худ ӯ гуфт ки аз ман пурсида истодам ки Федия дигар чатрулетка намекунӣ? ва дар ҷавоб Федия мегӯяд ки мара дигар дар чатрулетка накобед. агар ба суханони ман бовар намекунед, марҳамат, видеои навбатиро тамошо мекунем. Мана дигар дар чатрулетка накобед, корбаз. Ман дам мегирам. Давлат ва давлат гашта. шӯхӣ дорам. Нигар дар ин Москва барф заге, уна шовбара. Аста он кас барф шапак ним, як аз боша то сара барф шапак ниё. ин буд ду овозае ки ҳақиқат дошт. акнун мо кӯшиш мекунем ки Федияро ба барнома даъват намоем ва бо ӯ аз наздик суҳбат кунем. албатта дар барнома мо ба саволҳои шумо ҷавоб мегирем. интизор бошед.